tutarajya muri Kaminuza y'u Rwanda mu cyangwa zari National University of Rwanda. Reka rero yenda ntange context gatoya kugira ngo byanafasha yenda mu biganiro turi kugira. Nyuma yo guhuza kaminuza n'amashuri makuru bya leta muri kaminuza imwe y'u Rwanda, ubu ngubu Kaminuza y'u Rwanda ifite amashami 6. Iyo tuvuga amashami turavuga colleges, iyo uyabumbye ugendeye kuri disciplinary cluster uburyo bwo kwigisha no gukora ubushakashatsi, dufite amashami 6 ari byo ishami ya college y'ukoranabuhanga, college y'ubuvuzi n'izindi nyigisho zishamikiye ku buvuzi, college y'ubuhinzi n'ubworozi, college y'uburezi, college y'ubucuruzi n'ubukungu, ndetse na college ya social science, arts and social sciences. Cyakora izo college ko ari 6 ntabwo uzisanga zikorera hamwe. Kuri iyo mpamvu nyuma yo kuba dufite izo college 6 ariko dukorera mu makampasi agera hafi ku 10. Amakampasi 10 rero iyi ni imwe muri izo campuses 10. Mu by'ukuri navuga yuko ni nayo campus kinini cyane muri aya makampasi 10 ari mu nyubako, ariko n'umubare w'abanyeshuri ndetse na porogaramu zihabarizwa. Muri iyi campus ya Huye rero habarizwamo amakore 5. Muri 6 yose afite abanyeshuri hano, afite porogaramu hano. Ayo makoleje akaba ari college y'ubuvuzi n'izindi nyigisho zishamikiye ku buvuzi, college arts and social sciences, y'ubucuruzi n'ubukungu, y'ubumenyi n'ikoranabuhanga, ndetse n'iy'ubuhinzi n'ubworozi. Ahangaha tuhafite abanyeshuri bari hafi barengaho gatoya 6,000. Muri ibyo 6,000 birengaho gatoya, college y'ubuvuzi n'inyigisho zishamikiye ku buvuzi niyo yihariye umubare munini kuko ifitemo hafi abanyeshuri 700, igakurikirwa na college arts and social science ifite hafi 650, igakurikirwa na college y'ubucuruzi n'ubukungu ifite hafi 200, hanyuma college y'ikoranabuhanga ifite hafi 700, iheruka umubare mikeya ni college y'ubuhinzi n'ubworozi ifite hafi abanyeshuri 550. Nanone kuko nabivuze, muri aba banyeshuri dufite ahangaha 6,000, hafi 42 n'abari mu mwaka wa mbere. Uvuga ko turafite abanyeshuri 2,500 muri ibyo 6,000 baje mu mwaka wa mbere, kandi kubera yuko umwaka w'amasomo twawutangiye mu mpera z'ukwezi kwa 5, birumvikana ko n'abanyeshuri bakiri bashya. Kuba uri umunyeshuri ahangaha ugomba kwiga neza, kandi kwiga neza nuko ugomba kugira environment yo kwiga neza, kandi kugira environment neza ugomba kugira n'ibikoresho byose bigufasha mu kwiga. Uyu munsi turi muri gahunda yo guteza imbere kwiga dukoresheje ikoranabuhanga, digital education. Ntabwo yashoboka tudafite ibintu 3. Icya mbere kumenya dufite iyo digital knowledge, icya kabiri kuba dufite digital devices, icya gatatu kuba dufite network infrastructure. Ibyo bintu byose birahari, ariko icya devices kiracyari issue. Kuko wavuze ari mwaka wa mbere, wa kabiri ngira ngo wa gatatu iramutse kimwe. Ariko ikibazo turakizi, bagiye tuganiraho kenshi. Muzi yuko ngira ngo icyo gihe mukora ayo masezerano na BRD, twari dufite uruganda rwa Positivo rufite amasezerano na leta y'u Rwanda. Ayo masezerano yararangiye ntiyasubirwamo kubera challenges zari zihari muri mashini za Positivo, kandi challenges n'ubundi zaturutse muri bagenzi banyu
bari bafite izo mashini. Noneho hajyaho ubundi buryo leta igomba kwiga mu by'ukuri iyo skill yavugururwa ariko ikaba na much more sustainable. Hariho itsinda rero rigizwe na Minetic of course iriyobora, ariko na Kaminuza y'u Rwanda turirimo nk'abagenerwabikorwa, tubaga abanyeshuri, ndetse harimo na survey zakozwe muri mwebwe mu bitanga amatekerezo biciye mu buyobozi bwanyu. Iryo tsinda noneho ubu ngubu rigeze kuri step yo kuvugana na global suppliers ba laptops kugira ngo kubera n'ibibazo bya COVID-19 ikibazo kimwe yateje n'ikibazo cya supply chain muri tekinoloji zose including devices. Uyu munsi ugiye kuba mugiye gukora procurement y'ibihumbi 10,30 ntabwo bapfa kwibona gusa. Hariho kuvugana n'aba global suppliers kugira ngo one bizashobore kuboneka ku giciro kiri affordable kubera ko middlemen bazaba bavuyemo. Icya kabiri zashobore kuboneka muri quantity zikenewe. Ariko iyo study it's going on. Hanyuma no gushaka na revolving fund atazaba kuvuga ko dusapotinze na abanyeshuri promotion ebyiri bikongera bigahagarara kugira ngo bibe sustainable. So iyo rero ni study y'igikorwa, ariko mu by'ukuri ntabwo nabwira ngo iratanga igisubizo mu cyumweru gitaha cyangwa mu kwezi gutaha. Gusa nanone tugarutse ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi, aho tuvuga n'itorero. Ubundi mu ndangagaciro z'itorero twigisha iki? Twigisha yuko uri intore nziza ntabwo ubana n'ikibazo ugaherwa n'ikibazo, ugomba kureba uburyo bugisohokamo kandi ukagera mu kigamijwe nubwo mu by'ukuri ya mbogamizi wahuye nayo. Nk'umuco w'ubutore rero hari inzira ebyiri tugerageza gukora kaminuza, ariko namwe mugomba kugiramo uruhare. Icya mbere ni uko tugomba gushyiraho network connectivity. Ugavuga rero abiga ururimi n'ubuvanganzo muraza kumbaza network connectivity ni iki? Ntabwo twona isobanura sorry. So iyo network connectivity ni ukugira ngo mu by'ukuri muri za devices mufite, kandi I'm sure ko menshi muri mwebwe if not all of you ufite even izo smartphones, ariko nibyo mutakora aho gukora ubushakashatsi kujya kwandika n'ibindi ntabwo bikora kuri telefone. Icyo gihe rero harimo the fallback position. Mwese mwiga muri aha ngaha muzi inyubako yitwa Koika, muyizi Koika building. Koika building uhereye kuri ground floor kugeza kuri top floor hose irimo computers. Kandi garanti ko ni tuyifungura kuya saa 4 anytime uzagenda zasanga umunyeshuri cyane cyane waba udafite access kuri personal laptop. Yiba bidakorwa ngo turavuga n'ubuyobozi bwa campus turebe uburyo twakongera amasaha kugira ngo mu by'ukuri twongere amasaha yo gufungura izo laptops, izo computer labs twereka muri Koika building, ariko n'ahandi hose aho dufite laboratory computer labs n'izitameze neza tuzimaintain izo muri library n'ahandi. Ikindi muri bwa byo kongera network connectivity, nubwo dufite fiber optic irandika kuri certain points muri iyi campus, ariko turagerageza ubu gukora interbuilding connectivity kuri fiber optics including hostels zose zibe connected kuri fiber optic. Dushyireho indoor access points na outdoor access points, noneho twongere na bandwidth kugira ngo na access kuri ya network connectivity mvuga idaheranga gusa gusa bitari kuzagere no mu hostel yayo. Urakoze kwa minister. Cyakora ni dushyiraho tools zo kuzadiseboringa za program zimwe na zimwe muzazihangane kugira ngo tuzagire maximization iyo bandwidth ku bintu biri dedicated kuri learning. Azasigaraho space n'abakora n'ibyo bindi, ariko igice kimwe kigomba kuba kiri dedicated ku by'amasomo. Izo rero izo ni short term arrangements tugerageza gukora muri campus na campus zindi mu gihe tukireba ya long term solution yo kuzagarura laptop kuri inyigisho. Murakoze.